Yes, reka nongere mbasuze kandi mbaye kaze inshuti bakunzi ba Yesu wa TV, ndizera ko mumeze neza, mukomeje kugira ibihe byiza, mukomeje kunogerwa n'ubuzima. Amakuru rero agezweho muri iri joro muri iki gicuku nuko FDLR yishe abasivile 10 muri Masisi ndetse na Walikale, ndetse kandi nkaho bidahagije yiba ingurube mu baturage. Umutwe wa AFC M23 watangaje ko abantu 10 biciwe mu bitero byagabwe n'abarwanyi b'imitwe ya FDLR na Wazalendo mu bice byo muri teritwari za Masisi na Walikale mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. AFC M23 mu itangazo ryasohowe n'umuvugizi wayo Lawrence Kanyuka yavuze ko ibyo bitero byabaye mu ijoro ryo ku cyumweru tariki 20 Gicurasi 2026 agana ku isaha y'isa 4 z'ijoro. Ati kwa 24 Gicurasi 2026 ahagana saa 4 z'ijoro nibwo itsinda rinini ry'abarwanyi ba FDLR rifashishijwe n'imitwe ya Wazalendo ryagabye igitero gikomeye kandi cyateguwe ku midugudu ya Maremo ndetse na Karembe iri hagati ya Masisi na Walikale. Kanyuka yavuze ko muri Maremo abaturage 7 bishwa, abandi 3 bagakomereka bikomeye ku buryo ubuzima bwabo nabo bwari mu kaga. Muri Karembe kandi ho yavuze ko abandi bantu 3 bishwe cyane ndetse 9 barakomeretswa, ndetse kandi hanashimutwa umukuru w'umudugudu. Ati muri Karembe abo barwanyi bisha abandi basivili 3 bakomeretsa abaturage 9 ndetse bashimuta umukuru w'umudugudu kugeza kuri ubu taramenyekana aho aherereye, nkuko byatangajwe na Lawrence Kanyuka. Kandi mbere cyo kuva muri aka gace abo barwanyi ngo banasahuye abaturage bo mudugudu wa Bweru batwara inka 11 n'ingurube nyinshi. AFC M23 hawu yashinje ubutegetsi bwa Kinshasa gukomeza gufasha no gukorana na FDLR, ibintu yavuze ko biri mu bikomeje guteza umutekano muke no gukorerwa urugomo kw'abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma tukiri ku rugamba kandi ku mirwano ku mirongo y'imbere ku rugamba nuko M23 yashenye D4 yarindaga ikirere cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa ASM 23 wagabye igitero gikomeye ku kibuga cy'indege cya Kisangani mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru bwiza yamenye dukesha inkuru avuga ko kibasiye ibikorwa bya gisirikare byakoreshwaga mu kugaba ibitero bya drone ku bice bitandukanye birimo boko ya AFC M23. Iki gitero kandi cyashenye intwaro cyo mu bwoko bwa D4 yarindaga ikirere cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari kuri kiriya kibuga. Amafoto bwiza yabonye agaragaza iyo ntwaro yangiritse bikomeye nyuma y'icyo gitero. Iki gitero kandi kibaye inyuma y'igihe kinini uro ry'ingaburirwa na ku ruhande rwa leta ya Kongo rikoresha ikibuga cya Kisangani nk'igiciro gikuru cy'ibikorwa byo mu kirere, cyane cyane ibitero bya drone n'indege z'intambara byibasiraga ibice bituwe cyangwa bigenzurwa na AFC M23. Mu mezi make ashize kandi ibitero byinshi bya drone byaturukaga Kisangani byagiye bivugwaho kwibasira uduce twa Minembwe, Masisi, Rubaya, Rumangabo ndetse n'ahandi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Hari amakuru kandi yavugaga ko bamwe mu bakozi ba gisirikare b'inzobere mu gukoresha drone n'ibikoresho byo kuyobora ibitero byo mu kirere bari bamaze igihe bakorera muri icyo kibuga bifashishije ubufasha bw'ingabo n'abajyanama ba gisirikare baturutse mu bihugu bifatanya na FARDC. AFC M23 kandi imaze igishinja ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo gukoresha drone mu bitero bivugwamo no kugwa kw'abasivili cyane cyane mu bice byegereye imirongo y'urugamba. Kisangani ifatwa nk'ahantu h'ingenzi mu bikorwa bya gisirikare kubera hanini ikibuga cyayo cy'indege yifasha mu gutwara ibikoresho bya gisirikare, ingabo ndetse no kuyobora ibikorwa byo mu kirere mu burasirazuba bwa Kongo. Ibikorwa bya drone muri ako gace kandi byari bimaze gufata indi ntera kuva intambara hagati ya AFC M23 n'ingabo za leta ya Kongo yongeye gukaza umurego, aho impande zombi zikomeje gushaka kwigarurira ibice bifite akamaro ka gisirikare ndetse n'ubukungu utabwibagiwe muri rusange. Mandi makuru kandi tukiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'inkuru zijyanye naho nuko Minisitiri w'ingabo w'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ategerejwe i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi nyuma y'ijoro rye rya mbere mu mujyi wa Uvira, nubwo mu
nkengero zaho muri Kivu y'Amajyepfo havugwa imirwano ya hato na hato. Vice Minisitiri w'Intebe akaba na Minisitiri w'Ingabo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Guy Kabombo Mwadiamvita arerekeza i Bujumbura mu murwa mukuru w'ubucuruzi wa Repubulika y'u Burundi, aho biteganijwe ko agomba kugirana ibiganiro na mugenzi we w'u Burundi Marie Chantal Nijimbere. Ibiganiro byabo kandi biribanda ku bibazo by'ubufatanye bwa gisirikare hagati y'ibihugu byombi mu rwego rw'akarere gakomeje kurangwamo ibibazo by'umutekano. Biteganijwe kandi ko impuguke z'impande zombi zizakora imirimo yo gusuzuma no gushimangira ubufatanye bwa gisirikare ku ngabo z'u Burundi zikorana bya hafi n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu yandi makuru kandi mu gihugu cya Uganda habonetse abandi barwayi ba Ebola, aho Minisiteri y'Ubuzima ya Uganda yatangaje ko muri iki gihugu habonetse abandi barwayi babiri ba Ebola muri rusange, ababonetse bakaba bageze kuri 7. Itangazo ryasohotse kuri uyu wa 25 Gicurasi 2026 rivuga ko babiri babonetse ari abanya-Uganda bakorera mu ivuriro ryigenga riri mu mujyi wa Kampala bajyanywe mu kigo cyihariye kiri kuvurirwamo abanduye iki cyorezo. Iyi Minisiteri yasobanuye ko hari gukorwa urutonde rw'abahuye n'aba bantu kugira ngo bakurikiranirwe hafi, kuko bikekwa ko bamwe muri bo bashobora kuba barandujwe iki cyorezo cya Ebola. Ebola yinjijwe muri Uganda bwa mbere n'umuntu waturutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agiye kwivuriza i Kampala. Umunyekongo yapfiriye mu bitaro bya Kibori Mizrima Hospital. Umurwayi wa kabiri kandi wanduye Ebola wagaragaye i Kampala nawe n'umunyekongo, aho yitaweho n'abaganga kibimenyetso by'iki cyorezo, ndetse Minisiteri y'Ubuzima yasobanuye ko ari hafi gusezererwa n'ibitaro. Tariki 23 Gicurasi nabwo Minisiteri yatangaje ko habonetse abandi barwayi ba Ebola 3 barimo umushoferi w'umunya-Uganda watwaye uwishwe n'iki cyorezo, umuganga wamuvuye ndetse n'undi munyekongo. Minisiteri y'Ubuzima ya Uganda yasabye abaturage bafite ibimenyetso by'iki cyorezo birimo kuribwa mu nda, kuruka, umuriro mwinshi ndetse no kuva amaraso ko bajya ku mavuriro kugira ngo bakurikiranwe. Abanya-Uganda kandi bamenyeshejwe ko kwifuza hakiri kare byongera amahirwe yo kutishwa n'iki cyorezo, ndetse kandi mu baturanyi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugera tariki ya 23 Gicurasi hari hamaze kuboneka abantu 904 bikekwa ko banduye Ebola, harimo 101 byemejwe ko banduye, harimo kandi abantu 420 bo bikekwa ko bamaze guhitanwa n'iki cyorezo cya Ebola. Mu yandi makuru kandi hagezweho nuko uwari Minisitiri w'Ingabo yatorewe kuyobora inteko ya Uganda. Uwitwa Jacob Markson Obote wari Minisitiri w'Ingabo muri Uganda yatorewe umwanya wa Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko muri manda ya 2026-2031 asimbuye Anita Monge uri gukorwaho iperereza ku byaha birimo inyerezwa ry'umutungo w'igihugu. Uyu munyapolitiki akaba n'umunyamategeko yatowe kuri uyu wa 25 Gicurasi ku majwi 441, ndetse ahigika Paul Mwilu wagize amajwi 60 na Minisitiri w'Ubutabera Norbert Matawo wagize amajwi 15. Nyuma y'umwanya muto atowe yarahiriye imbere y'abayobozi bakuru barimo Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, ndetse kandi anashyikirizwa ibikoresho birimo ibirango by'igihugu, igitabo cy'itegeko nshinga n'imyambaro yihariye Perezida w'inteko. Obote yatangiye guhabwa amahirwe yo kuyobora inteko ya Uganda ubwo Amonge yatumirwaga mu nama yabereye mu biro by'umukuru w'igihugu tariki ya 15 Gicurasi, ndetse kandi icyo gihe nibwo yategetswe kutongera guhatana. Kubuza Amonge guhatana byaturutse ku birego byinshi birimo kunyereza umutungo w'igihugu, byatumye ingo ze zerereye i Kampala zisakwa. Polisi ifatira imodoka ze 6 zirimo Rolls Royce, Range Rover ndetse na Land Cruiser na Mercedes, Maybach ndetse na Lexus. Tariki ya 16 Gicurasi umugaba w'ingabo za Uganda akaba n'umuhungu wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni, General Muhoozi Kainerugaba, yari yatangarije ku mbuga nkoranyambaga ko Obote hariwe uzasimbura Amonge. General Muhoozi kandi yaciye amarenga ko Thomas Tayebwa usanze ari Vice Perezida w'inteko ya Uganda ashobora kongera kugirirwa icyizere muri manda ya kabiri cy'umwaka wa 2026 kugeza umwaka wa
2031. Hanyuma dusoreze kuri iyi nkuru yo mu Bubiligi aho kwikinisha bivuze ubuha muri mu Babiligi abashatse nabo badasigaye. Nubwo bibafasha ariko benshi baracyabibona nk'umuziro wikinisha abikora mu bwihisho kuko bimenyekanye yafatwa nk'igicibwe kuko atari umuco umenyerewe mu bantu. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cya Easy Toys bugaragaza imibereho y'abantu mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, yagaragaza ko mu Bubiligi imibare y'abikinisha ikomeje gutumbagira. Nk'ubu 14% by'Ababiligi bemera ko bikinishije ku kazi n'ahandi nko mu modoka n'ahandi hatandukanye. Mu bushakashatsi kandi bwakorewe ku Babiligi gitangaje bwagaragaje ko Ababiligi 88% bagaragaje ko Ababiligi 88% bikinishije byibuze rimwe mu buzima bwabo. Bigaragazwa kandi ko batangiye kwikinisha byibuze ku myaka 15 babikora bagamije kwishimisha mu gikorwa cy'ibibuza kimara iminota 14. Bwagaragaje ko 30% by'Ababiligi bakoresha ibikinisho bibafasha mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina bizwi nka sex toys, ndetse kandi ibigaragaza uburyo banezezwa no kwishimisha babyikoreye. Ubushakashatsi bwagaragaje ko 69% by'Ababiligi basubije ubu bushakashatsi bikinishiriza mu buriri hagana saa 12 z'umugoroba ndetse no mu gicuku. Ikindi Ababiligi bagera kuri 24% bavuze ko bikinishirije mu bwogero, 14 babikorera mu kazi, mu gihe 14 byabasubije bagaragaza ko bihera ibyishimo mu modoka. Ikindi gitangaje nuko Ababiligi benshi bakunda kwishimisha muri ubu buryo mu gihe cy'izuba. Ubushakashatsi bwagaragaje ko Ababiligi bikinisha mu mezi yo muki. Abagabo nibo bakunda kwikinisha cyane nko mu 2026 ab'igitsina gabo bangana na 12% bishakira akanya ko kwihugikamo nko bimare ako gasonga hafi ya buri munsi, mu gihe abagore bikemurira ibibazo bo ari 1%. Ab'igitsina gabo kandi bangana na 31 nibo bagaragaje ko batigeze bikinisha, mu gihe abagabo abo ari 11%. Icyakora ikindi kibazo kikaba ko umugabo ubikora aryumaho. Raporo igaragaza ko Ababiligi 43% bagerageje kubwira abo bashakanye ko bikinisha. Abagabo kandi bayoboye mu mibare y'abantu bakora ibikorwa biganisha ku kwikinisha, kuko nk'abagabo barenga 61% bari mu mashusho y'urukozasoni bitandukanye n'abagore bo bagera kuri 30%. Icyakora ku gukoresha ibikoresho byo kwikinisha sex toys, abagore nibo bari ku ruhembe bari hejuru ko bangana na 45% ugereranije n'abagabo bangana na 15%. Reka mbashimire cyane, dusubire mu yandi makuru araza kubagezwe mu kande subscribe hano kuri Yishe TV.